vele ziyongena bese ngifuna utshwala sengibashaya ngithi ngizokweba lapha ekhaya ngoba ngiyabona bathi babakhona ishaye lo mjadana awu abesethi hawu baba yini ushayelani na ngiyakutholephi bese ngiyadumala sengiyasuka ngingabaphi na singabasenasa ninzelani na iyakhala le ngane ndandana asekhuluma lo mfana esempisi asinababa asinamama asinagogo asinakudla asinangubo abafundisi bakini baphi na basikhohlwa bonke manje kufike iphupho kuye lo okhalayo lapha keze lapho esiphakameni azokwenzani na azokwenziwa sithi asize lapho esiphakameni sizawufike sithole ukudla sithole ingubo sithole indlu sizawuthola omama sithole odadewethu sithole abafowethu sithole obaba sinokusephakameni na sifike le ngane kuthiwa size enkosini yalapha esiphakameni thembe bese ngiyajapha bese ngiyadumala ngashaya ingane ezihluphekayo zingezile ukuzokweba na zithi ingane nasinomsela zambetha amanikilikana sifole uhloko ezikwembetha okuncane kona angikazi kwakwembetheni kwakwembetha intwana yininje emanikilikane elengayo lokhu okuncane bese ngidabuka kakhulu ukuthi hawu kanti kuthi kanjani leyo nto ngiye ngiyikhumbule njalo kodwa side lesi sikhathi uma ngicabanga mhlawumbe kungo-1940 noma 41 kuleyo mnyaka kodwa ngiye ngiyikhumbule ngibone ukuthi baningi abantu bakaNkulunkulu esibaxoshayo uma beza nasemakhaya ethu nasemathempelini ethu abathiwa uNkulunkulu ngokuhlupheka kwabo futhi laba abangathinganga uNkulunkulu izigebengu sizikhona zafika umsebenzi sashayela siyongakapheli unyaka sasisithatha umfazi womuntu lapha ekhaya sihamba naye angayikhohlwa leyo ndaba ngoba ngangisijabulela lesi sigebengu ngithi umuntu onosizi umuntu ohluphekayo kanti akekho njalo amaNazaretha ngithi phela mfana uNkulunkulu siyambuza wenzeni na uphi umnayo wakho ngalesi sikhathi akakazisole akakaphenduki impendulo yakhe unandabani nomnayo wakho umalusi wakhe emini uthile imoto njalo na ungalobulela umntanami wena na uthi uNkulunkulu lenhliziyo yakho ibomvu igcwele igazi lomfowenu igazi lomfowenu liyakhala lapha kimi enhlabathini omunye kwafika ezulwini uyabona ngoba uphenduke awusiboni sengizawubeka isiqalekiso phambi kwakho bonke abantu abakubonayo bakushaya omunye akushaya ngeke omunye akushaya ngenduku omunye akwazi ngomqondo kodwa bakubulala bawukuzikela njengenyamazane bengakwazi ngawusoze waphumula waqala kukhani kwazibona wathi awu Nkosi ngiyadabuka impela ngibulela umnayo wami benginomona ngomthanda kakhulu manje ngibulela ngiyathelele ngizawusalaphi uNkulunkulu kawayesemthethelele kodwa wazipha yena uNkulunkulu banentandaka abantu maNazaretha njengoba silapha nje abathanda ukuzikhipha kushembe oyathi noma onile
inhliziyo yakhe inovalo izithole athi ngonile nkosi ebusweni bakhona sebusweni soyalo indodana yolahleke bengikhuluma ngayo ngonile baba kuwe ngonile emhlabeni ngonile naso manentanta kabantu abanjalo abaye bangazikhithi bushembe ngokuthi anginandaba angoneli lutho lapho ephakameni wona nangokuhleka nokuhleka kwakho uma kweqile uyona nokukhuluma kwakho uma kuphakama kakhulu uyona nokuhamba kwakho uyona noma lokuhle kakhulu noma uthemba ubekuthanda kangakanani uzadumala uma ukhuluma izinto ezinelutho ezimbi ngaye nakho lokho kuyakudumala ngifunde incwadi ekhuluma ngamadoda amabili enye iphathwe njengegama kuthiwa kwakhona umuntu eyinkosi enkulu igama lakhe unesigadi nezakhe kwase kuthi laba bantu bakaNkulunkulu abanjengani nje bahlubuka uNkulunkulu kunziwa uNkulunkulu wabo bese bakhonza isithombe wenza isithombe esikhulu oDaniel nabanye wathi abakhonze sona uNkulunkulu kwamthunula lo wasikhumeza uyise waloo ndoda esikhulume ngayo uBelishazari waziqhenya kakhulu kanti wayeyinkosi nomenqoba abayisrayeli wayesesiqhenya kakhulu akabe sasabanga ukuthi kukhona omunye umuntu akabe samazi uNkulunkulu ukuthi khona wayesethi mina nguNkulunkulu wakho umuzi omkhulu wakho izindlu ezinkulu wakho isitezi ezinkulu wakho umuzi omkhulu kaGwelibhoklo wanganina wayakhwele phezulu lapha endlini yakhe unaso isitezi esingaka naka imali njengeyami nazo inkomo ezingaka ezami naba abafazi abanjengabantu hayi mina uNkulunkulu kuthiwa-ke uNkulunkulu ungoloko wathi wayesempa inhliziyo yesilwane wayikhipha inhliziyo yomuntu wayesefake esilwane uNkulunkulu njalo uManazaretha uma ulokwenza ububi ngenkani uyayisusa le nhliziyo kaThembe ayisuse le nhliziyo yasezulwini kuwe uma ethanda asifake inhliziyo yenkani noma ngenja noma ngengulube uma sekunjalo-ke ukude kwabuyele endleleni yomuntu uzawukwenza zonke izinto ezimbi ngenkani uzawukhuluma zonke izinto ezimbi ngenkani uzawudla konke okungcolile ngenkani ngeke ubuthinte muntu ngoba ayisekho inhliziyo yomuntu kuwe sekwangena inhliziyo yesilwane uma ethanda kufake ukufele uma ethanda kufake ukuthanda imithi akho mntu ngoba yakuthanda ukuthi umuntu ungawudli uzawudlala umuhle noma umubi noma unjani noma unjani noma inyanga ibhosha phambi kwakho ikhida udle ngoba sewangena inhliziyo yenkukhu neyezinja yokuthanda ukudla okubi uNkulunkulu sewayikhipha le yasekuphakameni inhliziyo le kaThembe seyaphuma kwase ukuwa inhliziyo yesilwane isonjalo lencwadi esiyifundile ithi uyihlo wena Belshaza wahlubuka uNkulunkulu wenza okubi uNkulunkulu wayesebepheni bakhona abantu abanjalo wena uyombone kungumuntu nje kanti cha sewafa kwinhliziyo mhlawumbe yengwenye mhlawumbe ngenyoka lezi zinto ezidla abantu ungeke kumnqande emthakatheni ungeke kumkhiphe ekubulaleni abantu ngoba sekwangena inhliziyo kaSathane wesilwane esibulala abantu omnye kungena inhliziyo yemfene omnye kungena inhliziyo yenkawu ongena inhliziyo yenkawu umbone ngokweba engabe saba namahloni neminikelo le yesonto uma kunikelo
yena kunenhliziyo yenkawu yokweba yemfene le katshela nenhliziyo seyaphuma